eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial. Danas ćemo pričati, to jest davati savjeti kako postati bolji igrač i doći do što većeg ranka. Pa počnemo od FPS-a, znači šta je to FPS u početku? Znači FPS vam je broj slika koji se emituju u jednoj sekundi na vašem ekranu, znači što više FPS-a to bolje. I sad većina vas igra Counter na 1980 onoj rezoluciji, znate na što mislim, najveću. Mada bilo bi bolje da se smanji, da smanjite rezoluciju, na primjer 1280 i tako možete dobiti i do 50 FPS, ako ne i više 100 FPS, ako imate slabiji računar pa smanjite malo ovamo detalje, one senke i tako to, ako imate slabiji računar tako ćete uštediti više FPS-a, da kažem, dobit ćete FPS. Ako imate toliko slab računar dok igrate neke važne mečeve, nije loše izaći sa Skype-a, ugasiti Chrome ili to jest browser ili ostale aplikacije koje ne koristite, znači ostavite samo Counter. Sad druga tema, nek bude Nation. U Nationu sam već pravio jedan klip, to će biti dole u deskripciji kako se pravi Nation i kako odrediti koji treba, znači samo da vas podsjetim, znači manja rezolucija, na primjer 800x600, veći Nation, veća rezolucija, manji Nation. I gledajte da u Nationu nema one tačkice, ako me razumete, između one 4 strelice. Znate sigurno na što mislim. Treća, po meni najbitnija stvar, to je pucanje. Sad, postoje dve vrste pucanja, da kažem, koje se koriste. Znači, postoje rafalisanje i da kažemo metak po metak. Ako me razumete, znači, to morate sami da odredite, da vidite gdje ste bolje. Evo, na primjer, ja rafališem sa sajta na Dustu nekog čovjeka na longu, na primjer. Dok bi neko to uzeo pa onako metak po metak gađao glavu, razumete? Evo sad, ako ste vi jedna druga varijanta da rokate metak po metak, možete gledati i na YouTube, ima mnogo dobrih igrača, tih profesionalnih što tako rokaju. A to ja ću vam dati primjer Screama, to on je, mislim, po meni najbolji igrač što se tiče tog pucanja. A ako ste više za rafal, možete gledati klipove, na primjer od Get Righta, mislim da on ima najbolji rafal trenutno na planeti Zemlji. To je to što se tiče pucanja. Sad sljedeća tema bi mogla da bude bombe, na primjer. Veoma je važno kako koristite bombe, da bombe ne bacate na slepo, što bi se reklo, znači čuvajte fleše, čuvajte smoke lepo koristite, bacite na mjesto koje, kako da vam pojasnim, nemojte ga baciti samo onako radi reda, onako. Možete gledati bar takih klipova na YouTube, ima milion, kako baciti smoke na ovo mjesto, kako baciti na ovo mjesto, odakle baciti flash, kako baciti flash, da li levi ili desni klik, znači to nije problem, toga imate na YouTube na pretek, znači to su svi živi snimali. Da kažemo, ajde, peta stvar neka bude komunikacija, veoma je važno da imate kontakt sa timom, ako igrate mix, na primjer, ako igrate sa 4 random igrača, veoma je važno davati informacije, na primjer, kad umrete ne treba sad pričati jaj kako mi je rohno, kako mu nisam dao, znači to druge ne zanima, morate to da razumete. Samo recite ako ste mu skinuli health, koliko ste skinuli i gdje se nalazi. I to je to, nema više ništa da se priča da ometate druge, znači. Sad šesta stvar je ekonomija, veoma je važno da znate kako koristite pare za koje oružje i kako kad. Znači, ne smijete doći u situaciju da kupite, na primjer, kalaša da nemate za pancer. Znači, to nikako ne smijete. Znači, morate poštovati eko rundu. Kad svi idu eko, idite vi eko, nemojte forsirati kupovinu. Znači, moj savjet je, eto, da kažem za ove manje rankove koji vjerojatno to ne znaju, u slučaju pobjede u prvoj rundi, onoj pištolj rundi, sljedeće dvije runde uzmite neko od SMG oružje, ne znam, ako ste onako baš slabiji igrač, dobro, nije loše uzeti i P90, mada ja to ne volim da koristim, ali ako baš niste usavršeni sa UMP-om ili MP7, MP9, što da ne možete P90 da kupite koji ćete koristiti dvije runde i tako uštediti dosta novca. Znači sljedeća stvar je pozicija. Veoma je važno da znate kada ste Counter da ne treba da rašujete. Znači to vi svi znate, ali ne poštujete. Na primjer, sad ću vam dati situaciju kad svi krenu da rašuju. Znači, evo na primjer, vi ste Counter i vaš saigrač koji igra sa AWP-om na midu rokne dva čovjeka, na primjer, dva terora. I onda svi imaju u glavi kao odlično, kao imamo 5 na 3, ajmo mi sad rašujemo mi njih.
da pohvatamo po mapi, znaš kao to je 5-3, što bi mi stojali tu na sajtu, ajmo da ih pohvatamo. I onda vidite terore koji lepo čekaju u mjestu, znaju da kanteri rašuju, vi samo ih poskidaju i onda pukli smo rundu kao što smo pukli rundu, što smo rašovali u prevodu. Znači veoma je važno, znate to. A u slučaju da ste teror, najkorisnije vam je da pomerite kantere, to jest da dođete sa sajta koristeći smoke i flash, znači na nekim mapama i grenade. Znači tako ih pomerate sa sajta da... Šta je još veoma važno, znate da zvuk ima veliku ulogu u kanteru, znači igrač sa kvalitetnim zvukom, sa kvalitetnim slušalicama ima veliku šansu da bude mnogo bolji od vas. Važno je da se, također da se fokusirate na igru, znači dok igrate, na primjer, igrate neki važan meč, ne znam, igrate matchmaking ili, nemam pojma, face it, nebitno. Znači ne možete vi da, ako hoćete već da pobedite, nije poželjno da slušate muziku, da, ne znam, pričate s nekim na Skype-u, da pišete, radite domaći, ne znam, lupam gluposti, radite 5 stvari odjednom, znači fokusirajte se samo na igricu, znači smanjite priču u igrici i samo gledajte ispred, nakon vas. Moj još topli savjet je da gledate, na primjer, profesionalci kako igraju na Twitchu, znači na dan imate sigurno po 5 profi mečeva, onih profesionalnih mečeva, možete vidjeti šta oni to rade, što vi ne radite, a nije već navedeno gore što sam ja rekao. To je veoma dobra stvar. Onda postoji mogućnost ako ono kao nemate sreće, svi se žali kao ja imam Ruse u timu, svaki put mi zapadne neki Rus, ono, znači pa nađite 4 čovjeka, znači s kojim ste vidjeli da znate, da se dobro slažete, kažem, napravite neki tim, usavršite neke taktike, neke formacije, gdje će kod igra BA, kako da dolazite, komunikaciju i tako to, ako me razumete. I po meni, ne znam, još jedan savjet koji vam može mnogo pomoći, to je da usavršite vaše pucanje, to je znači da igrate prvenstveno najviše deathmatcha, znači deathmatch vam je kao zagrevanje, znači lično ja pre svakog ovoga competitivity meča odigram po 2 deathmatcha, znači jedan deathmatch s Kalašem, jedan deathmatch sa Emkom, čisto onako da što bi se reklo se uigram za competitivity koji slijedi. Znači što više deathmatcha igrajte, znači držite nišan u visini glave, kako da kažem, nemojte da idete ono trčite, a nišanite praktično u pod, ono. Znači tako nikad nećete dati head nekom, a kamoli ubiti nekoga. To bi bili neki moji kratki savjeti, nadam se da sam vam pomogao, barem malo nešto